kulate bafethu ukuthi singancengana la kulate ngishaya isikhathi kulate. Lapho-ke bafethu kahle kahle ngizama ukuthini, ngizama ukusho le ndaba le ukuthi-ke bantu besifazane, uma ngithi mina bathu basadile masipha, ngisho ukuthi ngesiZulu bantu besifazane ningamasimba, ishangane babasadi mumatshimba. Mangisho njalo-ke bakithi angikhulumi na wonke umuntu, ngisuke ngikhuluma nomnikazi, ngoba yonke into osuke uyikhuluma isuke inani inomnikazi. Mangikhuluma into efana naleyo, ubona abanye bahlukumezeka kakhulu personally, bathinteka, is because of ukuthi isuke imficile umnikazi wayo. Kuko so bafowethu, uma ngithi bantu besifazane ngamasimba, ngikhuluma ngalo muntu wesifazane usuke umthethe kubo, noma umtholile kwi-girlfriend ecashile renta, noma bekahlala emkhukhwini, noma whatever singahle sikumeshine sikusho kade kodwa ngeke sikuqede. Ngisuke ngikhuluma ngaye ukuthi uyamthatha umenze umfazi, umakhela umuzi ukuthi ahlonishwe abanye abantu besifazane. Emva kwaloko yena avele asukele kuleyo ndlu leyo omakhele yona, afake enye indoda, noma leyo ndlu omakhele yona bese kuba khona umuntu omqashayo ukuthi ucela ukuthi njalo azoklina amasimba wezinja, agezise izinja, enzele izinja ukudla, noma uma kuthiwa khona isihlahla la ejardini esifuna ukuthi sinqunywe noma sekhathwe, hhayi ukhona lokho abantu uzosiza. Bese kumuntu wesifazane-ke angabi nankinga nawo wonke lokho, loya muntu anakekele inja, akline ejardini, akhathe utshani ejardini, enze igadini ibe yinhle ngendlela ukuthi agcine umfazi ekhohlwa umnikazi wegadini, akhohlwa umnikazi womuzi, aqome lo muntu oklina leyo ndawo leyo. Ingakho ngithi bantu besifazane ngamasimba.